Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takipe mesra surari acara tasawuf persi baca-baca memena pasai pole puangang Ridwan Channel 65. Mamare padang kamana kinala pak baraka pak kamase pole puangang lau subhanahu wa ta'ala na padang kamana kisesra untuk pemeri acara tasawuf persi baca-baca memena pasai pole puangang Ridwan Channel 65. Nah, dek lupa untuk sini seserah ya prasakrapi pengangar Ridwan Channel 5. Dek to ajak total lupa seserah tentunya sakrapi pengangar Ridwan Channel 5 memarai pengangar Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seserahku tertamanya dek pernah prasakrapi tasakrapi seserah memarai pengangar Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seseruk ya pura mak bere saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mamar malap dalek tasesur nalaki pengelau subhanahu wa ta'ala na padang kamanak seseruk mak bere pemer ri pengangar Ridwan Channel 65. Dan untuk sini seseruk ya pura mak bere terima kasih banyak seseruk mantaji pemali Tony mantaji donatur Tony mamarin apa lep pikir dalek nalaki pengelau subhanahu wa ta'ala na padang kamanak seseruk pemer mak bere ri pengangar Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini seseruk ya lawai mak bere tertamanya buat seseruk ya mak bere kupang Ridwan Channel 5 ajak total lupa seseruk kirim di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 4881010239015332. Jadi pak calling nomor rekening seseruk di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 4881010239015332. Jadi Pak berita sesamamu hari malah pedalek tanggal pengelola subhanahu wa ta'ala na panang kamanak mak beri pengangar Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini seserkung kasih seser walak baca-baca naritu baca-baca untuk sini seserku ya mak balu-balu ya memari mak patarala atau baca-baca mak patarala balu-balu seserang tata carana seserku kipak seserang ya naritu tani lah seseret ta maka pada cici na patatarna pasata kita lu pertataran na pada ceng nyawata na pada tujuh pasti mata kalori pengalah subhanahu wa ta'ala na pada cengi paring rata pada cengi namanya aman tas di na pada melok ta kita lu aku mak kalau ogoni seseret na pada baca ni seseret mak kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamak baluk ko nyamak timpak ko namanya memanas ninna tau mailo emang ngelih lori balukku sahabat la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak kali PMS serah baca-baca maka dia baca seserah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamak baluk ko nyamak timpak ko namanya memanas ninna mailo emang ngelih lori balukku sahabat la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pura seserah tamelok tak kita lu napa tarik cek deh pura seserah mamari mak beraka. Jadi anak rawat diwala ke seserah mamari mak beraka nakung kada tapa salah dan pedang seserah sahabat biasa tidak lupa daripada kehilapan dan kesalahan dan tentunya saya penganggah minta maaf sebesar-besar pengucap aja letuk capak gemes dengan ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.